Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Menta kasni na kalian kosorka, bat ya kaniru en pertrekam na duka Southrick, John Ubenai Basan, Arajar Akho, bakini ki public transport hala ki jong ki district, ki deputy commissioner bat ki DTO kin work out ba kumno ban pentrekam ya ketika rai jo serta hala ki jong district namar bagi lasya menta tang ba ka sya ya ke public transport kan long bay tang ar hosan persen kabamot lagi don shispa teli haka shiski kan trekam tang ar hosan teli bat kandon kejing trekam kumtamar arpusan keliman kesini hakaba ki DC bat ki DTO ki walkout ya ki nembar kali jom kini ki public transportation kenan ba kiru kini yok bentalan hakaban move dari ban kamai ban keji bat ya kaning lasania haka district administration bakin walkout ya kata tambahkan limit ke bagi buah kolom arposan persen na kasisma. Ya kaniru ilarai ba sedang no nabu kasingin kong. Bat kan light no ya kasilong agglomeration. Sabar jo kasilong agglomeration bisa tenrei ka ba hapo kasilong agglomeration ya kata nginem maksya. Naklet menera English berbatai bayaki private transportation ngin pasya. Lain no kitu kiba ngihapan isu dapat pas, kiba pang kiba sitong lada jia kayak kain. Ya kita misalnya aki deputy commissioner bakin isu ya kapas na kabentajo. Tekani karena kabin ship mentak kasih kelong. Ndai ban ompat bagi pelaj pathar bagi pelaj lah mereka SOP kadon kaba perkimba nadu ka social distancing baru ki gendong ki baka health department ka an nakapor si kapor kini ki units ki ba kini ki industrial state ki ba ki ba treka lagi ki mining activities ki ba ki hab bat board perking yang kini ki guidelines kiba ni om ki SOP ya kabala isu la permit na ka health department na kawe kapor siya kawe kapor.